अस्सलाम वालेकुम अळुन मरियम शादिया की तौलीमी दायरागा वरगिरदु मसेक्केक्को अति मिहारू पार्ट टाइम लेक्चर आगुतुम मसेक्के कोरमुंदा फराते the educational assessment and evaluation nimada amuko kiyawade hennames curriculum studies kalbai ehe mada tavis kiyawade de miyadu mi balala beenumani educational assessment and evaluation mi madda notu mi module la begotum algon lifa fotaka mi foi aslo liyan gastu kurenje un sabaki mi madda algon kiyawade mun dairuga mi darivaru kiyane ebbes kahala material e divehin nuhunnakan algona faha kuregen alun kuri masakatuga natija goto mi foi wujuda me alun waragina fottakunna eki dimadimalu malumat ekkurma fawga fotelliyan gastu kuri eki fembaruge kostan hadamunda pudinna kiyane kommes kahala ecche wujuda geramattaka migotum alun mi foi fotuge namakamyoti tawlimi daira kure wazan kurunta mi nan alun mi kandedi haigatu waragina wazan kuruntan ove hennames alun mi foi khas kuran benmani tawlimi dairaga ekkurave eki wattaru wazan kurutaka ali alwala kama ative migotu mi fotuga high unit mota babel alun kulala fani mige terega alun balala fani mi komme saraka mi assessment nota wazan kurmuge tarikha rajyega adi duniyege eki tantanuga mi wazan kurmuge asluga wazan kurum fishking agotu ki kobato alun me mudarrisunna ba farataka komme singenje malumat ekkama alun kabul kuregotu mi gonnane rajyega forta wazan kurunga katatta hinga mundia dia goen adi egiturum kobato asluga wazan kurumaki adi alun menge mugarrara miya badla gudigen wazan kurum eki battaru ta badal mi tafsil ko mi fotu ki aldi funnane adi wazan kura iruga tafat wattaru ta beenum kurairu alun beenum kura eki wattaru taka eki aalayatabes fotuga wara tafsil ko kiyadi funnane adi egituru teacher unaki abudus kuti wazan kurmattaka eki fembarugu suwalta liumunna adi agamuhumbes beenum korenje parataka wati mi fotuga wara tafsil ko bloom taxonomy ge bataka adi suwal liyana gota maqsad liyana go besam tafsil ko kiyadi fawani wazan kurai adi alme balalenje pai magan asas tabes eba hure ema e asas ta benuma ekko mi khasa ko sameti wazan kuruntawga alme mi tayyar korenje TOS kala muhimmu baye malumat fotu himana paane adi wazan kurma fahuga alme eba jehe dariwarunna kuriyarun annani kongoto kunto adi wazan kurunta ki mi haigatu es hama wara saha alun menne natija barosa veve pada natija to yagin kurmattaka suwalta dirasa kur masekke beskora egoto mi fotuga e baybes ali alwa fani e me fahu babe gotuga alun kandala fani natija report korum mi wazan kurma fo em muhim kamaka begen dari belen verina adi kamabe imparataka wazan kurumge natija report kormattaka enka mi fotu nimmala unit gotuga alun kandala fani mi wazan kurum wa fahuga suwalta dirasa ko adi folibu natija belen verina dariwaruna adis kamabe imparataka report kurani gotta enka alun gabu kurani mi fotaki mi teaching daira course tan hadwa diploma fishke masters adevadu course tan hadwa farataka khasa ko mi module la hum war beenu ter fotekam gawani kama mihar beenu pura darivarun faratu algona libun feedback ka sama war rangalu beenu ter fotekam gabu purawa enka mihar bifai bani hum darivaruna libeen kota magfai korefa